Liyabingelwa sihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Sithanda ukwamukela njalo enkonzweni yethu namhlanje ekuseni. Sikhulekela ukuthi uThixo asithungamele, asichasisele ilizwi lakhe, asikhothamseni namakhanda sibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini, sizinikela ngakuwe ngaleli thuba. Sinanzelela ukubana imikhumbulo yethu ifiphele ngenxa yesono. Sinxusa ubukhona bukaMoya oyingcwele ukuthi asichasisele ilizwi lakho, silizwise ngendlela othanda ngayo. Bese sinika namandla ukubana siliphile ezimpilweni zethu. Konke sikutshiya esandleni sakho, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Isihloko sendaba sithi sona kuya ngokuthi uboneni. Kuya ngokuthi uboneni. Yo indaba esikhuluma ngayo namhlanje. Sambulo 1 verse 12 sisiya ku17. Ngiyafunda lapha iBhayibheli. Ngachibilika ukuze ngimbone lo owayengikhulumisa. Sengiphendukile ngabona izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa. Njalo phakathi kwezinti zezibane kwakulomuntu owayenjengendodana yomuntu, egqoke isambatho esasifika phansi ezinyaweni zakhe, ibhanti legolide libophe isifuba sakhe. Ikhanda lakhe lezinwele zakhe kwakumhlophe njengewulu, kumhlophe nke njengongqwaqwane, lamehlo akhe ayenjengomlilo ovuthayo. Izinyawo zakhe zazi njengethusi elikhazimulayo emvuthweni. Ilizwi lakhe lali njengokuhamba kwamanzi agelezayo. Esandleni sakhe sokunene wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali esika nxa zombili. Ubuso bakhe babunjengelanga likhanyisa ngenkazimulo yalo. Ngathi ngimbona ngawela phansi ezinyaweni zakhe njengofile, wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwami wathi, ungesabi, mina ngokuqala lokugcina. uThixo sengathi ngabusisa ukufunda kwelizwi lakhe. Kulento ezimbalwa lapha eziqhathekileyo engifisa ukuthi sizinanzelele nxa sisungula inkonzo yethu. Owakuqala yikuthi uSathane amandla akhe awasebenzisayo alomngcele akhona lapho agcina khona. So uSathane indlela ahlukuluza ngayo abantu kule limit, kulomngcele kala mandla wonke uSathane. uSathane kasomnini mandla wonke, kasomnini ulwazi lonke ngoba yisidalwa. So uSathane usebenzisa amandla akhe azafike emngceleni awuphiwe nguNkulunkulu. Kadluli wona lowo mngcele. uNkulunkulu angafaka umngcele, uSathane kadluli khona lapho. Number 1 lo. Number 2, uSathane kalinganiseki lo uNkulunkulu, ngeke simlinganise lo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngumdali. Njalo uSathane wanqotshwa nguNkulunkulu kakubuyele emuva. There is no reverse about that. Njalo uSathane isiphetho sakhe uyasazi, uyakwazi ukuthi uyaphetha ngani uSathane. So uNkulunkulu yena ungumnini mandla wonke, ungumnini lwazi lonke, usekhona endaweni zonke, njalo uphila iphakade laphakade. Akulanto emehlulayo uJehova. Kodwa uSathane yisidalwa, kala lwazi lonke, kala mandla onke, futhi ngeke abe khona endaweni zonke ngasikhathi sinye. Kumele bekwazi khona lokho. Njalo uJehova nxa ebiza umuntu, kumbe ngithi mina umuntu nxa ephenduka esiya kuJehova, uNkulunkulu uyaziveza emuntwini munye ngamunye ngendlela ekhethekileyo. Okwenza uJehova aziveze emuntwini munye ngamunye ngendlela ekhethekileyo, uyabe senzela ukuthi umuntu lo laloba ngazahlangane lobunzima obunjani empilweni yakhe akhumbule lokho akubonileyo, akuvezelwe nguJehova. So yinkambo le uThixo ayinika umuntu munye ngamunye. So uJohane umfundi othandekayo owaloba incwadi kaSambulo okuyikho lapho esibale khona, ungakhangela imibono yakhe yonke, uNkulunkulu wayengaqali ukumtshengisa umbono engakamtshengisi okusezulwini. So uJohane wayeqala etshengisa ukuthi uNkulunkulu unqobile, ukuthi uJohane angesabi nxa esengena phakathi kwezinhlupheko, anganyikinyeki nxa engena phakathi kwezinhlupheko. So ku chapter 1 lapha uJohane utshengiswa uJesu. So uThixo nxa introduce kumbe engenisa imibono kaSambulo, uqala ngokuveza uJesu ekhazimulisiwe, uJesu njengendodana yomuntu, uJohane bekwazi ukuthi uJesu uyasizwela ngoba waphila laye njengomuntu. Uvezwa uJesu njengompriest omkhulu egqoka isembatho sobupriest, uyasimela ekhaya ezulwini. Uvezwa njengalo olamandla amangalisa ukunqoba izitha zakhe, ngoba kuthiwa amehlo akhe njengamalangabi omlilo. So izitha uyanqoba uJesu. So uThixo nxa esenza lokhu eziveza kuJohane, wenza ukuthi engesabi uJohane nxa esehlangana lobunzima, ngoba uthi kungumnini mandla wonke. Inyawo zakhe kuthiwa zazifanana lethusi elikhazimulisiweyo, ubuso
ubuso bakhe babufanana lombane kumbe lelanga likhanya okumangalisayo. Ilizwi lakhe lalikhulu lamandla njengamanzi amaningi. Zonke lezi zinto zazitshengiswa uJohane ezitshelwa futhi ezizwa ukwenza uJohane nxa esengena phakathi kwezinhlupho angaze esaba. Wavezelwa uJohane inkambo yakhe. So emuntwini wonke ophendukayo uJesu uyaziveza ngomoya weingcwele, esenzela ukuthi nxa eziveza kulowo muntu emtshengisa okunye okuthile ngaye uJehova, kusiya ngokuthi uThixo wena uyabekhethe, uyabesenzela ukuthi inkambo yona le iqinise lowo muntu nxa ukukholwa kwakhe sokuzanyazanyiswa. So kuqakathekile khona lokubana sikwazi uJohane wahlangana lezi nhlupho eziningi, kodwa wama. Indaba wama uJohane phakathi kwezinhlupho, waya ngokuthi uboneni. Wayembonile uJesu, wamuzwa uJesu ekhuluma laye, wamlalela ngezindlela ukuthi wena ube lamandla okumelana lobunzima ohlangana labo, ukuthi ube lamandla okuthembeke ukukholweni loba umuntu ungavumi. Kuya ngokuthi uboneni, kuya ngenkambo yakho loThixo, kuya ngepersonal testimony olayo, ubufakazi olabo lokhu uThixo akwenzele khona wena empilweni yakho. Angazi wena ulayo yini personal testimony? uJesu wambona yini? Ulenkambo yini loKristu? uJesu wamuzwa yini? Ulenkambo yini loKristu? Lokho kuyakwenza uqine phakathi kobunzima. 1 John chapter 1 verse 1 uJohane uthi yena lokho esikuzwileyo sakubona ngamehlo ethu, izandla zethu zakubamba. Igama lapha lithi lona sakubona, elithi seen, amehlo ethu akubonile, ligama elithi ukwedlula ukubona nje, kodwa ukuba lenkambo, to have an experience with Christ, ukuba lenkambo lo Jesu. So uJesu uthi uJesu esikhuluma ngaye lo, kasikhuluma inzwa bethi, kasikhuluma uJesu wabanye abantu, kodwa sikhuluma lo esambonayo esilenkambo laye uJesu. Inkambo lesilayo lo Jesu yenza ukuthi sibambelele loba kunzima, yenza ukuthi sime sithembeke kuThixo loba sisebunzimeni. Yikho ke sihlobo zami ezithandekayo, uJohane wahlangana lo Jesu. Siyambona uJohane ukuthi wahlangana lo Jesu elolaka ebizwa kuthiwa indodana yomdumo, kodwa elokho ebonana loKristu uJohane wabona ubuthakathaka bakhe, impilo yakhe yaguquka ngenxa yokuthi umuntu ohlangana lo Jesu, umuntu obona uJesu kasali efana, impilo yakhe iyaguquka ngoba uJesu igazi lakhe lilamandla oguqula izimilo. Ngakho ngabona uJesu esale efana, futhi umuntu osondela duze lo Jesu kaziphakamisi, kazenzi yena olungileyo, uyabona ukusilela kwakhe abeselambela ukulunga. Funda ngoIsaiah labo Paul labo Daniel, labo bambona uJesu basondela duze loThixo waguqula izimilo zabo. Lalo basebehlangana lobunzima obunjani, kwakweme ekuthini baboneni, ekuqaliseni baboneni kuJesu ekwenza ezimpilweni zabo. Yindaba esiyifundayo lapha. Ungabona umuntu ezikhukhumeza eziphakamisa ukuthi uJesu kakamboni, ungabona umuntu ezigqaja eseyisa abanye abantu ezibona ngathi ungcwele kulabanye, ukhatshana lo Jesu nalo umuntu, kodwa abaseduze lo Jesu babona lapha abasilela khona, bazehlisa bebona ukulunga kukaJesu lenkazimulo yakhe, babe sebelambela ukulunga. Wena siwambona yini uJesu? Ulenkambo yini loKristu? uJesu wakuthola ungaphi? Khathesi usungaphi? Impilo yakhe yafakaza yini ukuthi wahlangana lo Jesu? Wabonani wena? Uboneni wena? Wezwani wena ngoJesu? Wezwani? uJohane wabizwa ebuthakathaka, kodwa uThixo wamguqula waba lenkambo loThixo. Yikho phela uJohane wabotshwa, bamthatha ngesikhathi sikaDomitian, bamisa phambi komthethwandaba ukuthi amele ukholo lwakhe. Walumela ukholo lwakhe uJohane ngoba wayebonile, ngoba wayezwile uJesu. Walumela ukholo lwakhe, wakhuluma ngamandla amangalisa, loba kwaletha ofakazi abamqambela amanga, wakhuluma ngamandla amangalisa phambi kukaDomitian. Ukukhuluma kwakhe kwakulamandla, engesabi ngoba wayebonile uJohane. AmaKristu sonke siyahlangana lezinhlupho, sonke siyangena phakathi kwama-challenges, kodwa indlela oziphatha ngayo phakathi kohlupho kuya ngokuthi uboneni. Kuya ngokuthi uboneni. Inkinga kasohlupho, kasosehlakalo esenzakala esiyingozi empilweni yakho, kasosehlakalo esibuhlungu esenzakala empilweni yakho. Inkinga ukuthi wena ngaphakathi ulani, inkinga ukuthi wena ngaphakathi lo Jesu yini, umbonile yini uJesu? uJesu uyaphila yini empilweni yakho? Ngoba phela abantu bonke bayahlangana lezinhlupho, bayahlangana lezehlakalo ezibuhlungu, kodwa abanye bayathembeka loba kunjalo. Kuya ngokuthi uboneni,
kuya ngokuthi uboneni. Umbonile yini uJesu empilweni yakho? Ngezinye indlela inkinga yilokho okungaphakathi kwakho. uJesu khona yini ngaphakathi? uJohane wahlangana lobunzima obuningi, bamthatha bambopha, bamphosela emafutheni abilayo, bamhlukuluza, wayesihlengeni sasePatmos, kodwa kabuyelanga emuva ngoba wayebonile ngaphakathi kwakhe, wayeqinisiwe, waphiwa umoya oyingcwele ukuthi umnike isibindi esokuma phakathi kobunzima. Wena uboneni? Wambona yini uJesu? Ulenkambo yini lo Thixo wena? uJesu wakuthola ungaphi? Khathesi usungaphi? Ulenkambo yini lo Thixo wena? Ule testimony kuyini ongakubamba wena ukuthi uNkulunkulu wakwenzela khona? Mthandazo upho ongawukhuleka, ongawukhumbula, owawukhuleka uNkulunkulu wawuphendula, ukuthi nxa sokunzima lalo babantu sebesithi uNkulunkulu wakho lokakho kalamandla, kodwa uyabatshela ukuthi loba ngingazwisisi kodwa mina kangimiyekele wami uNkulunkulu. Ngiyamazi, ngambona, ngilenkambo laye empilweni yami, ngambona mina uJesu wangenzela lokhyana, ngambona mina uJesu, ngahlangana laye kangesabi. Lingaze lithi kakho, lingaze lingihle, lingaze lingichothoze, lingaze lithini, lingaze lithembise ukungibulala, kangimiyekele uJesu ngoba ngiyamazi. Ngambona. Wambona yini uJesu? Kuya ngokuthi uboneni. Kuya ngokuthi uboneni isihloko zami esithandekayo. Kuya ngokuthi uboneni. Waphosela amafutheni abilayo kodwa akachanga ngoba wayebona uThixo wamgcina. Isihloko zami esithandekayo, wasethathwa wayesihlengeni sasePatmos. Ekhona ngale Patmos kazange khonona uJohane ngoba wayebonile uJesu. Wayembonile uJesu. Ekhona ngale Patmos wakhuleka, kakhona nangazange athi wayimi, hayi wakhuleka. Ekhuleka khona ngalo uNkulunkulu wamvakatshela, uJesu wamvakatshela, izingilosi zamvakatshela. Yikho phela lapha aphiwa khona imibono esithola encwadini kaSambulo. So kunqoba kwakuhlupho kuya ngokuthi uboneni. Unqoba kwakuhlupho kuya ngokuthi uboneni uJohane esePatmos khona ngale, ngenxa yokuthi wayembonile uJesu, wakhumbula izibusiso zakhe uNkulunkulu ayemenzele zona empilweni yakhe. Wakhumbula ukuthi xa amenzele khona empilweni yakhe, waba lokuthula enhlizweni yakhe, waba lokuthula uJohane. Labo asebebone uJesu, abalenkambo loJesu, bayabala izibusiso zabo. They count their blessings during times of trouble. Bayabala izibusiso zabo ukuze baqine, bakwazi ukuthi uJehova owangikhululayo endulo uzangikhulula futhi namhlanje, uzangikhulula la kusasa ngoba ngimbonile, ngiyamazi, ngilenkambo laye. Wena uboneni? Uyamazi yini uJesu? Uyamazi yini uJesu? uJohane ngenxa ukuthi wayembonile uJesu, wathi ebona amadwala ePatmos khona ngale, kazange khonone kodwa wathi ebona amadwala wakhumbula ukuthi uJesu lidwala la, konke okunye kuzodlula, konke okunye kuzodlula. Ulaka ayelubona elwandle lwamkhumbuza ngolaka lukaThixo alalo ngabantu abangafuna ukuphenduka, abaziphakamisayo. Wakhumbula ngoThixo uJohane emanzini amaningi hamba, wezwa ilizwi lomdali wakhe likhuluma. Wathi ekhangela amagagasi, wayewabona amagagasi ehamba so engathi aphuma elwandle, kodwa nxa efike ekucineni kolwandle ayephenduka sengathi anqandwe isandla esingabonakaliyo. Wathi ekhangela uJohane wabakwazi ukuthi onqanda la amagagasi isandla sikaThixo wami, loba singabonakali nguye olawula konke. Kangiyikwesaba ngoba ngiyamazi, ngilenkambo laye. Kangiyikwesaba, ngiyakuhamba phambili, ngiyakuhamba phambili. Hlobo zami esithandekayo, labo abalenkambo loJesu, laba abambonileyo uJesu, they see opportunities in challenges. Babona amathuba okunqoba phakathi kwezinhlupho zabo, babona amathuba okudumisa uJehova phakathi kwezinhlupho zabo. Kabakhononi, kabanyikinyeke ukukholweni ngoba bambonile uJesu. Bayakwazi ukuthi ngiyamazi umhlengi wami, ngiyazi ukuthi uyaphila, ukhona, ngiyamazi, ngilobufakazi empilweni yami ngalokho angenzele khona empilweni yami, ngalokho akwenzileyo esimilweni sami. Ngiyakwazi ukhona uJesu, kangisoze ngiyekele ukumlandela. Yikho ke uJohane wabambelela ngoba wayebonile. Kuya ngokuthi uboneni. Nxa uJesu umbonile, uSathane ngaze akususa ebantwini. Phela uSathane wamsusa ebantwini njengoJohane, wamsusa ebantwini uJohane sithi mhlawumbe uzamthulisa, kodwa esePatmos khona ngale ngoba uJohane wayebona uJesu, wazuza abangane bakaJesu khona ngale, wawitnessa ePatmos ngoba wayembonile uJesu, kazange akhonone. Kuya ngokuthi uboneni. Angazi ukuthi wena uhlupho ohlangana lempilweni kuyini, kodwa mina ngiyakuthembisa ukuthi unqobe kuya ngokuthi uboneni. Abantu ababone uJesu vele uSathane angaza zameni kabanqobe, angaza abasuse ebantwini abavalele ePatmos njengoJohane, bayachumayela khona ngale, angaza abasuse ebantwini babe bodwa, bayakhuleka. uNkulunkulu abavakatshele, abanika imbono, uNkulunkulu abaqinise ekukholweni. Abantu abalo Jesu ngaze basuse ebantwini, ungaze bafake ebantwini ababona uJesu, abalenkambo loJesu, ngeke ubenze lutho. Wena ulenkambo yini loJesu? Umbonile yini uJesu? Ngobani abanye eBhayibhelini ababona uJesu? Ngobani ababona uJesu? Ngithatha izibonelo ezilutshwana ngoba phela amaKristu esihlangana eBhayibhelini bahlangana loJesu, baba lenkambo ezitshiyetshiyeneyo loJesu. uMoses
wambona uJesu. Exodus chapter 3 verse 2, iBhayibheli lithi uMoses wabona isihlahla sibhebha kodwa singatshi. So uMoses wahlangana noJesu mathupha, waba lenkambo loJesu. Hambe funda futhi Exodus chapter 4 verse 3 usiya ku7. uMoses lentonga yakhe ayiphosela phansi yaba inyoka, wayibamba umsila yaba intonga, lesandla sakhe asifake esiswini saba lobulephero, waphinda saba right futhi. uJehova wayemnika isibindi ukuthi Moses mina yimi ngumlawuli wento zonke. Isenzo sona lesiyana uMoses samncedisa empilweni yakhe. Lalo kwasokunzima njani kwakungabuyeleke emuva ngoba wayembonile uThixo. Wayelenkambo loJehova. uJehova engabe empilweni yakho engayenzanga okwenyoka, isimanga senyoka lobulephero, kodwa uyaziveza empilweni yakho ngomoya wakho oyingcwele ngendlela athanda ngayo. As long as wena uvuma ukwamukela uJesu, as long as wena uvuma ukukholwa kuJesu, as long as wena uvuma uzinikela, uthi uyaziveza ngendlela yakhe. Uyakunika inkambo ekuqinisayo nxa sokuphakathi kobunzima. Kuya ngokuthi uboneni. Phela uMoses siyambona ehlangana labo Faro, abantwana bakaIsrayeli bemhlukuluza besenkangala bemhlupha, kodwa uMoses lalo wayesehlupheke njani, wayekhumbula isenzo semuva lapha ayebone khona uJesu. Kuya ngokuthi uboneni. Wena uJesu wahlangana naye ngaphi? Ulenkambo yini loJesu wena? Kumbe ukhola loliyana ukholo olwabazali olokulandela abazali, kumbe ukholo lwabangani, kumbe ukholo lalo lokuyadinga ukuthi uhambe eChurch usiyadinga umfazi yini ukholo nalo, kodwa uJesu kawumbonanga. Angazi isihlobo sami bufakazi bani wena olabo ngoJesu obugcina uqinde ukholweni. Nanguyana uMoses phakathi kokunzima, phambili kulolwandle olubomvu, kakudluleki phambili, emaceleni kulezintaba ngapha la ngapha kuvaliwe, ngeke bakhone baye kwesokunene, ngeke bakhone baye kwesokhohlo. Emuva uFaro uyalandela lebutho lakhe. Manje uMoses uzakwenzani ngoba kakusachapheki phela, sebephakathi kwakufa, sebeseduze lomlomo wesilwane. Uzakwenzani uMoses? Kodwa uMoses wayebonile isihlobo esithandekayo, wayebonile isihlobo esithandekayo. Impendulo eyokuthi bazakwenzani, impendulo yokuthi bazakuya ngaphi, yayeme kulokho ababekubonile, ayayeme kunkambo ababelayo. Abantwana bakwaIsrayeli nampana babuya bakhohlwa lokhu uJehova ayebatshengise khona, bakhohlwa baqalisa ukukhala. Genesis Exodus chapter 14 verse 11 lo 12, baqalisa ukukhala bathi bona Moses kathi usiletheleni la, bekungela mangcwaba yini eGibhite ukuthi usilethe sizofela enkangala, bekungcono sibe izigqili eGibhite kulokuthi usilethe kona le ndawo yindaba. Base bekhohliwe lokho ababekubonile, amehlo babelawo kodwa bengaboni, indlebe babelazo kodwa bengezwa. Funda uKubo chapter 115 verse 4 siya ku8, base bekhonza izithombe okwesikhathi eside, so babela amehlo kodwa bengaboni, babekhangela kodwa bengaboni, bakhohlwa uJehova ayebenzele khona eGibhite, bakhohlwa izibonakaliso ezilithumi ama-10 plagues, bakhohlwa ukuthi kwabhubha abantu kodwa eGosheni akubhubhanga muntu, bakhohlwa ukuthi konakala eGibhite kodwa eGosheni kwakuvilekile, bakhohlwa, bayikhohlwa inkambo uThixo ayebenzele yona, bayakhonona, babona ngathi uJehova ngabatshiya, babona ngathi uJehova mhlawumbe sebakhohliwe enkangala. Khathi wena awungeni yini phakathi kobunzima ube susithi uNkulunkulu kathi ungaphi, uNkulunkulu kathi ungijiyeleni, uNkulunkulu kuyahlupha lokho sokunhlupha, isikretu siyahlupha, ukuthembeka kunzima, into zokulandela uJesu zinzima. Sengikhumbula kithi kusiyenza so nxa sokunje, usukhumbula izolo yakho, usukhumbula lapho wawukhona, usukhumbula umuntu omdala owayekhona ungakabhabhathizwa, usukhumbula ukubuyela ekusikini, usukhumbula ukubuyela kwezakini, usukhumbula engungwini, usukhumbula emadlozini, usukhumbula ekuchitheni igwayi, usukhumbula ezinyangeni ngoba sokunzima. Hlobo zami esithandekayo, uThixo akakwenzeli yini wena ulutho empilweni yakho? Ngiyakholwa ukuthi wakwenzela. Yikho phela omunye umhlabeleli ehlabele sithi count your blessings, name them one by one. Khona lokho uNkulunkulu akwenzele khona empilweni yakho akukukhumbule. Kufanele ukuthi ukhumbule ukuthi loba sokunzima njani, phambili kulolwandle olubomvu, emaceleni kulezintaba, emuva kuloFaro, kungela ndlela yokuphunyuka phakathi kohlupho lalo. Sihlobo esithandekayo, khumbula lokho okubonileyo, khumbula uJehova akwenzele khona, khumbula sihlobo sami, ungaboba lamehlo angaboniyo, ngoba lendlebe ezingizwayo. uThixo ngehlula lutho. Sihlobo zami esithandekayo, xa ufunda iBhayibheli kweExodus chapter 14 verse 13 to 14, uNkulunkulu uyazibonakalisa. uMose uyakhuluma nabantu lapha, uthi lingesabi,
Lingesabi, ngithanda ngeBhayibheli esikhiwa, fear not, stand still and see the salvation of the Lord. Ungesabi, manini mpoli bone usindiso lwenkosi azalitshengisa lona namhlanje. AmaGibhithe lawo eliwabona kalisuke laphinda labona futhi phakade laphakade. AmaGibhithe lawo eliwabona uhlupho lwakho nalolo olukwehlulayo uThixo uyakwazi njalo uThixo ulamandla okukhulula. Kuya ngokuthi uboneni. Kuya ngokuthi uboneni inkosi iza kulwela. Thixo uzalilwela lina lizagcina ukuthula. The Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Uzalilwela uThixo. uMoses ukukhuluma kwakhe ulesibindi. uMoses uyamethemba uThixo. Yindawo uMoses esethemba uThixo. Abanye bonke sebethandabuza, abanye bonke sebesesaba. uMoses wayebonile. Moses wayebonile sihlobo zami isithandikayo. Wayelenkambo loJehova, wayelenkambo uMoses, wayengela ukukholwa bengizwa bethi, wayengela ukukholwa kokuphelekezela abanye, wayengela lokhana ukukholwa okuphonga uzama. Hayi isihlobo sami, wayengafanisela ukukholwa uMoses ngoba wayembonile uJehova, wayelenkambo loThixo, wayelenkambo uMoses. Nxa ungabala kuhle uverse 15 uyikhangele kuhle, uNkulunkulu nxa ekhuluma loMoses uyambuza uthi Moses kanti abantu bakhalelana? Abantu bakhalela. uNkulunkulu kakhangelela ukuthi bakhale ngoba kuningi ayebatshengise khona ezimpilweni zabo. Kakhangelela ukuthi bakhale. Abantu laba bakhalelana Moses batshele bahambe bakhalelana Moses bakhalelana. Indaba likhala kimi. Kangalitshengisi yini okweneleyo ukuthi libone ukuthi ngiyakhulula? Alikaboni yini? Moses wena ngokwakho awukaboni yini? Ngazibonakalisa kuwe isihlahla sibhebha kodwa singathi. Alibonanga yini okwenzakala eGibhithe engikwenzileyo? Alikaboni yini? Manje likhalelana. Abantu bakhalelana. Likhalelana. uJehova akhangelelanga ukuthi bakhale ngoba wazibonakalisa kubo. Ngitshengisile izimanga Moses. Ngitshengisile ukuthi ngiyakhulula mina. Batshele baye phambili. Batshele abantu laba baye phambili. Batshele baye phambili. Hlobo zami esithandekayo. Kanti wena wesabani? Wesabani? Ngoba uThixo ukutshengisile empilweni yakho. Angazi ukuthi wena uboneni. Angazi ukuthi lenkambo bani loJehova. Kodwa nxa inkambo leyo ngelayo, kumele ukuthi uzinikele kuJehova. uThixo uyakunika inkambo enjalo, ekuqinisayo. Ekuqinisayo. Nxa usiya phambili, ngigcizelela lapho ngithi mina izinhlupho uyahlangana nazo. Ukunqoba kwakho kweyeme ekuthini uboneni. Yikho phela sihlobo zami esithandekayo, uzathola ukuthi abantu nxa behlangana lezinhlupho, abanye mhlawumbe babe behlala ndawonye, behlala ekhaya linye, abanye mhlawumbe batshadile, abanye mhlawumbe ngodadewabo labafowabo, abanye mhlawumbe ngomakhelwane, abanye mhlawumbe ngabazalwane. Kodwa uzathola ukuthi abantu indlela abaziphatha ngayo phakathi kohlupho itshiyene, indlela abaziphatha ngayo sokunzima itshiyene. Kuya ngokuthi uboneni, kuya ngenkambo olayo loJehova, kuya ngenkambo olayo loJehova. Kuya ngokuthi wena uboneni. Abanye nxa ungaba lohlupho bayesaba. Sikhuluma kunje so abanye bayathuthumela, babona ngathi uthi kuchaya likhanda ngendaba ezenzakala emhlabeni, babona ngathi ngokala solution, babona ngathi uthi ukhohliwe. Hlobo zami ezithandekayo, kuya ngokuthi uboneni uJehova omaziyo wena uyehlulwa yini ngama problems omhlaba. uJehova omaziyo wena owambonayo, uJehova omkhonzayo wena olenkambo layo uyehlulwa yini izinhlupho zomhlaba. Kuya ngokuthi uboneni isihlobo sami. Kuya ngokuthi uboneni isihlobo sami. Phela uyathola abanye abantu izilingo zihlasela abanye abantu emhlabeni. Abanye bayanqoba, abanye uyathola abantu abatsha besithi hayi ku-21st century vela kakunqobeki, kakwenzi ukuthi umuntu achade engayanga emacansini, kuimpossible, kunzima, silezilingo. Kodwa abanye bayanqoba kunjalo ku-21st century lapho kunzima khona. Kuya ngokuthi uboneni, kuya ngenkambo olayo loJehova. Kuya ngokuthi uboneni. iZimbabwe kugcwele into eziningi ezikhathaza abantu, kulendlala, kulani, umhlaba wonke uyakhathazeka, abantu sebesenza isono ngemihlobo yaso. Kodwa loba kunjalo kulensali esali ithembekile, loba kunzima isali ithembekile kuJehova, loba kunzima bengangeni ku-corruption, loba kunzima bengangeni ku-diesel kumbe ku-bribery, kabangene ezintweni ezinjalo. Kuya ngokuthi uboneni. Akuyingomumo sihlobo sami. It does not depend on circumstances. Yikho omunye loba esithi yena Christians must control circumstances. They must not be controlled by circumstances. AmaKristu kumele alawule umumo, kakumelanga balawule ngumumo. Kodwa ukuthi ulawule umumo kumele ube loJesu olamandla phezulu komumo, kumele ube lenkambo laye. Kuya ngokuthi uboneni. Kuya ngokuthi uboneni. Abantu baye bekhonze ebandleni eliyi-1 kodwa uzathola inkambo zabo zitshiyene. Kuya ngokuthi uboneni. Kuya ngokuthi uboneni. Xa umuntu unzima kangaka,
khona umuchinga so kuya ngokuthi uboneni. Nxa wena uJesu wakho wambonayo esehlula ngumkhonomi engakubusise nxa umkhonomi unzima uzakwesaba. Nxa uJesu wakho wambonayo esehlule ukuthi akuprovidele uJesu wakho maziyo nxa uJesu ehluleka uzathwala uvalo, kodwa nxa uJesu who is the provider, uJesu ngumnini mandla wonke, uzaba lesibindi ngoba uyakwazi ukuthi uzakunika ukudla, uyakwazi ukuthi uzakunika umsebenzi, uyakwazi ukuthi uzakunika okufaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Kawuyikwesaba, kawusoze uyekethise ucina ungena ezintweni ezingahlambuluka, ucina ungena ezintweni ezingcolileyo ngoba usithi umumo kawuvumi. Hayi, umumo vele kawusoze ufe wavuma. In fact umumo uzaba nzima ngamandla emhlabeni. Kuya ngokuthi uboneni. Laba babone uJesu bayakunqoba sihlobo sami. Funda ngamadoda anjengabo Joshua labo Caleb, babele nkambo lo Jesu. Funda uJoshua wayetsheliwe nguJehova, Joshua 1 verse 5 lo 6, ungesabi Joshua, njengobana ngangilo Mose ngiza kuba lawe. Ungesabi, do not be afraid. Ungesabi Joshua, ungesabi Joshua. uJoshua laye wayembonile uNkulunkulu. uNkulunkulu kaMose waba uNkulunkulu kaJoshua. uJoshua waba lenkambo, kazange athembe inkambo kaMose. Phela kumelanga uthembe inkambo yabazali bakho, awumelanga uthembe kumele abanye abantu bakukhulekele. Ku right ukukhulekelana, intercessory prayer i right iseBhayibhelini, kuyakhulekelana. Kodwa wena wakho umthandazo ke, inkambo yakho ke, wena usithola ukhuluma ngama testimony avela kwabanye abantu, kodwa awakho ke. Ngoba phela nxa sokunzima khona lokhuyana wena olakho empilweni yakho, inkambo yakho yiye kuncedisayo ukuthi ubambelele unganyikinyeki. uJoshua wayembonile induna yebutho likaJehova, the prince of the host. Joshua chapter 5 iverse 13 usiya ku 14 wambona uJesu esilwa izimpi zakhe. Wayekwazi uJoshua ukuthi loba sesisiyahlangana leJericho asesabe ngoba ngimbonile induna yebutho, ngimbonile uMikhayeli ongazakanqotshwe ezimpini, so siza kunqoba. Yikho phela kwezinye izikhathi indawo yokubona uJehova le abantu liyakwanisa ukubona ngokutshiyeneyo, even likhonza ndawonye. Yikho uJoshua ku chapter 24 iverse 14 wathi yena mina uJehova engimkhonzayo ngiyamazi. Lina nxa ukuthi lifuna ukukhonza uNkulunkulu babokhokho benu, bakhonze nxa sokunzima phela kuya ngenkambo yakho. Kwezinye izikhathi liyakwanisa ukutshiyana lingabangani, ngoba umunye umngane sefuna ukungena ku corruption, ngoba umunye umngane sefuna ukungena ezintweni ezingekho emthethweni, kodwa wena usithi hayi nxa sokunje lapha mina ngiyama lo Jesu. Utsho njalo uJoshua, mina uJesu ngimbonileyo ngiza kumkhonza lemuli yami loba sokunzima njani, loba umuntu ungasavumi, loba uquqaba solusiyale, kodwa mina ngimbonileyo ngizamkhonza, engimaziyo ngizamkhonza, angisoze ngimyekele. Loba sokunzima kumnyama emva kumnyama phambili lasemaceleni kungakhanyi indlela yokuphuma, kodwa mina ngiyamkhonza lo engimbonileyo. Yikho phela ku Numbers chapter 14 iverse 6 usiya ku 9 amanye ama spies angu10 bareport bathi abantu labana bazasibulala vele, thina sibonakale njengama grasshoppers, sibonakale njengentethe, bazasibulala. Abantu abangela nkambo lo Thixo bale grasshopper mentality, bale ngqondo yokuthi bazintethe, bayatshwala uvalo, bayaphanika, bayadidizela, bayelelale, bangakwazi ukuthi baye ngaphi bekhohle ukuthi uThixo uyakhulula. Sihlobo zami, Thixo uyakhulula. Angazi ukuthi wena uboneni. Angilasikhathi sihlobo zami uJosepha wambona uThixo loba kwakunzima. uJosepha wathembeka, loba bamphosela emgodini wathembeka, wathengiswa waye eGibhithe wathembeka, wabotshwa ngelacala wayejele wathembeka, wazaba ngugovernor wathembeka. uThixo wamphakamisa ngokubekezela kwakhe, ngoba wabekezela phakathi kobunzima, ngoba wayembonile uThixo, wayelenkambo loThixo uJehova. uSathane uyakuhlasela, uSathane angakuhlasela, abantu bakuzonde, alethi izilingo ngapha la ngapha, alethi imkhuhlane, alethi ama lockdown, alethi indlala, alethi ubuyanga, alethi ama problems athile. Amanye akhona ama problems uyaletha kokuphela kube iproblem engathi imfala, engathi ngeyange empilo yonke, kodwa loba kunjalo nxa umbonile uJehova kawubuyele emuva. Kasi soze sikuzwe sithi hayi ke ngihambise kunyanga ethile kumbe kumprofeti othile, kasi soze sikuzwe susithi ke siyegida amadlozi kumbe kunjani. Hayi, ngoba umbonile uJesu. Wena wambona yini uJesu? Lenkambo yini lo Jesu? Uhlanganela yini uJesu? Lenkambo yini lo Jesu? Ule personal testimony yini wena olayo? Le personal testimony yini wena olayo? Sihlobo zami sithandekayo, kuqhathekile ukuthi ube lenkambo lo Jesu. Abantu abalenkambo lo Jesu balento ebizwa kuthiwa iconviction. Iconviction yinto engaphakathi kwakho oyikholwayo, oyithathe eBhayibhelini. Nxa wena uzinikele kuJesu ngokupheleleyo, ukholwa kuJesu ngokupheleleyo, kuyaba lento okuthiwa iconviction. Iconviction yinto ongayifela. Umoya Ngcwele nxa esephakathi kwakho esekukhuza ekuvezela uJesu wena, iconviction uyayifela. Njengamajaka amamane beseBhabhiloni, uDaniel labangani bakhe abanye baphosele emlilweni, omunye
ezilwaneni kwakungangcono bafe kulokuthi bayekele lokho abakukholwayo. So umuntu olenkambo loJesu ule conviction, ulento ayi conviction ayithathe eBhayibhelini ubana kumele abambelele ukuthi Thixo, kumele athembeke lobo ungavumi, kumele athembeke loba kusithi ukuthi angafa. I-conviction uyayifela wena ulayo yini conviction, awuyekethi yini ukukholwa kwakho kungaba nzima, kawubuyele emuva yini ungaba nzima. Kulabanye abantu labana besiKristu esokuthayimela, esokuthi bayathayimela nxa kungcono, yikho laba bagijima khona into ze-church, kodwa ungaba nzima bayadricha, bayangena ezintweni zomhlaba ezingcolileyo ezingahlambulukanga. IsiKristu sabo siba khona nxa izinto zi-right empilweni, ngama-opportunity, ngabantu bokujuma. IsiKristu sokujuma kuya ngokuthi uboneni, ungabona ujuma wena nxa sokunzima udricha ubuyele emuva. Sihlobo zami esithandekayo, udinga inkambo loJesu, dinga inkambo loJesu. Kambe wena ulayo yini conviction? Conviction olayo ngaphakathi kwakho yeyeme eBhayibhelini yini? Ngoba abanye baba nama-conviction angayisiwo. Wena ulayo yini conviction ongayifela, ongeke uyiyekele loba sokunzima njani, into eligugu kuwe, into eyimpilo yakho omalayo kuze kube sekufeni? Ulayo yini? Layo yini? Amajaha la amane lawa ngenxa ukuthi bamele i-conviction yabo ubavezelwa amandla kaThixo empilweni yabo. Sibala ngabo namhlanje eBhayibhelini ngoba bakhululwa emlilweni. uDaniel wakhululwa phakathi komgodi wezingonyama. Baba lenkambo, ungamtshelana umuntu okwangena phakathi kwezilwane wena izilwane zayekela ukumudla? Ungamtshela ukuthi uNkulunkulu kakho yena engena ezilwaneni ezilambileyo zayekela ukumudla? Ungamtshela ukuthi uNkulunkulu kakho ubonile phela, ulobufakazi, ulenkambo? Ungamtshelana umuntu engena emlilweni otshiso ophindwe kasikhombisa waphuma ephila wena wabona sokule ndoda yesine, usungabuya wena ukhulume ngefilosofi zakho, ukhulume into zakhe ezingela msebenzi ezivele ema-university la ngaphilanga phuma ukuthi uNkulunkulu kakho? Hayi, angayifile ukuthi akuphendule, akutshele ngokukholwa lwakhe, akukhomvise ngoba akuphise, kodwa uyakutshela ukuthi even ngingakwanisi ukukuchasisela, even ngingenelisi ukuthi ngikuchasisele, kodwa ngiyakwazi umhlengo wami yaphela, ngambona mina ngoba nanku ngile nkambo layo. Ile nkambo layo. Wena ulayo yini inkambo? Hlobo sami esithandekayo, ulayo yini inkambo? Ngakhangela amadoda anjengabo Petro bangena phakathi kobunzima, bangena. Kodwa uPetro ufunde ngaye, uJesu wamtshela wathi, Peter, wena ungaphenduka uqinise abazalwane. uPeter wahamba loJesu 3.5 years kodwa wayengaphenduki, wayekhangele kodwa engaboni. uJesu wamtshengisa izimanga phela uPeter lo, wahamba phezu kwamanzi. uPeter wayengomunye walabana kuthiwa yi-inner cycle abathathu ababehlala beseduze loJesu. uPeter wabona zonke izimanga zikaJesu, la wahamba wachumayela kwaphuma amadimoni. Kodwa uPeter sokunzima waphika uJesu kathathu. Peter yindaba wazi waqhuma ngitsho le ndlebe yenceku yompristi, yindaba. uPeter wayehamba loJesu ekhangele kodwa engaboni, wakhohlwa sokunzima ukuthi uJesu kambe uJesu wenza izimanga, wangihambisa phezu kwamanzi, ngiyamphika njani? Kodwa wamphika uPeter. Kuyenzakala phela ukuthi ube sebandleni okwesikhathi eside, ube le position ephakemeyo ebandleni okwesikhathi eside, kodwa uJesu ungakabi lenkambo lakhe. Kuyenzakala. Yikho uPeter watshelwa kwathi ungaphenduka wena uqinise abazalwane. Yikho phela uJesu wathi esevukile wathi, tshela nini abafundi bami ukuthi siyehlangana eGalile lo Petro. Kwangathi uPetro kasomfundi, waqanja ngemizwa abafundi bami lo Petro indaba ngoba wayelokhu ekhangela uPetro engaboni. Wabona ekugcineni mali bonke igama lenkosi ngoba uPetro wabona, wazimisela ukufela uJesu. Wafa uPetro laye ngoba wayesele nkambo loThixo bambethela, kodwa wacela ukuthi bambethele ikhanda lakhe likhangele phansi, bambethela ethokoza ngoba wayekopa uJesu, ngoba wayekopa uJesu. Sihlobo zami esithandekayo, abanengi siyakhonza kodwa nxa sokunzima siyamphika uJesu njengoPetro, siyamphika uJesu ngokungena ku-corruption, simphika uJesu ngokwenza into eziningi lokusmagla izinto emabhoda lapho abantu bechapha bengela ama-passport, abantu bengadeclare iduty, abantu bengene ku-diesel, ku-bribery la kubaprofethi bamanga. Ziningi indlela ezingela Kristu phakathi esiphika ngazo uJesu. Kodwa ngithanda ukukutshela, nxa ubone kuhle ngeke umphike uJesu, nxa ule nkambo sibili loThixo ngeke umphike uJesu. Kuya ngokuthi uboneni, nxa ukwazi ukuthi uThixo lo esimkhonzayo kadingi mkhono mo right ukuthi anginike ukudla, kadingi imali eziqinileyo ukuthi anginike ukudla, kadingi bantu ukuthi anginike ukudla, kawusoze wekethise loba sokunzima njani ngoba umbonile. Ule nkambo laye uyamazi uThixo ngoba umlawuli wento zonke. Hlobo zami ezithandekayo, banengi ababona uThixo. uPaul wambona, funda kumsebenzi chapter 9 ivesi 1 siya ku9. uPaul wambona, wahlangana laye siye eDamascus, wahlangana laye lalo
kwaba sokunzima njani. uPaul kabuyela ngemuva, hamba ku 2 Corinthians 11 verse 23 usiya ku 28. Wahlupheka uPaul, wangena engozini yezikepe, wazondwa ngabantu bamchaya ngenswazi eziningi, bamchaya bamhlukuluza, ukuthi ubuso bakhe basokubanxeba, bamhlukuluza uPaul, bamhlukuluza sihlobo zami, kodwa kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. Sihlobo zami esithanda, abapostoli bakaJesu ngaphandle kukaJudasi bafela ukholo ngoba babebonile. Phela nxa ubonile iconviction yakho uyayifela, ngawuntshintshiswa ngabantu. Yikho phela uJames laye bamquma ikhanda ngokukholwa kufana. Acts chapter 12 iverse 1, ngoba wayebonile wathembe kwaze kuba sekufeni. uAndrew bambethela esiphambanweni esingu-X, bambethela esiphambanweni esingu-X, kabuyela ngemuva laye ngoba wayebonile, kodwa wamemeza sebembulala, wathi sekubekukade ngililindele leli thuba eliyintokozo. Isiphambano sabekwe eceleni ngokuthi uJesu wabethelwa kiso, wafa ethokoza ngoba wayembonile, wayemazi uJesu. uNathaniel laye wayembonile uJesu, kuthiwa bamhlinza bambulala uNathaniel ngenxa yokukholwa. Kabuyela ngemuva uLuka bamlengisa esihlahleni se-olive laye, kabuyela ngemuva ngoba wayebonile uJesu. John Mark bamdonsa ngamabhiza e-Alexandria eGibhithe waze wafa, kodwa kazange athuka uJesu, wabambelela ngoba wayebonile. uLevi uMatewu bambulala bamgamula ngehloka e-Ethiopia. Kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. uPhilippi sihlobo esithandekayo bamchaya bambethele Hierapolisi. Kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. uSimon umzilothi abanye bathi bamsaka, abanye bathi bambethele esiphambanweni, kodwa bambulala. Kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. uThedius uJudas indodana kaJakobe bamchaya ngamatshe, abanye bathi bambethela, kodwa bambulala. Kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. Sihlobo zami esithandekayo, uThomas bamchaya ngemtshoko ka4 wafa elokhu ebambelele kuJesu ngoba wayebonile. uMatthias owangena endaweni kaJudasi bambethela, abanye bathi bambethela, abanye bathi bamkhanda ngamatshe, kodwa bambulala. Kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. Funda ngabanengi abangcwele, oJohn Huss labo Jerome labo Martin Luther. oJohn Huss noJerome batshiswa emlilweni behlabela ingoma, ehlabela sithi indodana kaDavida ngihawukele uJohn, ehlabela uJohn Huss waze wakufa, indebe zakhe zabonakala lokhu ezihamba. Kabuyela ngemuva ngoba wayebonile. They were faithful unto death, bathembeka kwaze kwaba sekufeni ngoba babembonile uJesu, babemazi uJesu. Life Sketches of Ellen G. White, page 196. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us in the past and his teaching in our past history. Kasina sizatho esokwesaba ngekusasa yethu, ngaphandle singaze sikhohlwe luyindlela uThixo asithungamele ngayizolo, sikhohlwe lemfundiso yakhe embalini yethu. Okwenza sitshayela uvalo yikukhohlwa, okwenza sitshayela uvalo yikuthi siyakhohlwa. Izibusiso uThixo asinike zona empilweni, angazi wena ungabubalisa empilweni yakho, akuhlale phansi ukukhangele, ungakukhumbula uThixo wakwakukhulula kunzima, wakukhipha esikhaleni kungaphumeki wena. Uzaba kwathi uThixo even eZimbabwe, even umhlaba uhlaselwe yicorona, even kunzima njani, umkhono munzima, uThixo uza kukhulula. Kuya ngokuthi uboneni, ngaze kube nzima sihlobo zami esithandekayo, kuya ngokuthi uboneni. Laba abambonile uJesu bayanqoba icorruption, basala bethembekile. Laba abamnqobe uJesu bachada bethembekile, abantu abatsha bengayanga emacansini. Laba abambone uJesu laba bengagula njani, kabayi kubo siyazi, kabayi baprofitini. Laba abambone uJesu laba bengagula njani, laba bengahlupheka njani, bangaze basola umendo, ngaze kube nzima njani, kabayekeli ukukhuleka, kabadinwa, kabayekeli ukukhonza uJehova. Psalm chapter 37 iverse 25 iyabhala inceku kaThixo ithi, ngangimncane sengize ngikhulile, kangikaze ngibone abangcwele beswela ukudla, kangaze ngikubone. Uthi angikaze ngikubone. God is the provider. uThixo ngumlawuli wento zonke ezihlobo ezithandekayo. Nxa wena uJesu njalo umbonile, ungesabi. Nxa ungakamboni, dinga inkambo laye, woba le nkambo loThixo uyayidinga inkambo kaThixo empilweni yakho ukuze ungesabi. uThixo ukusindisa kwakhe abantu, ukuba nike wakho ukudla kakweyamanga emumweni, ubaphumelelisa kakweyamanga emumweni, ngoba nguye olawula imumo yonke, nguye umnikazi wakho konke. So ungesabi, uThixo ulamandla okubusa abantu laseZimbabwe. John chapter 14 iverse 27, even kungaba nzima njani, even singawela phakathi kobunzima, uJesu uthi ngiyalinika ukuthula. Zihlobo zami esithandekayo, ngikhuthaza ukuthi ube lenkambo loJesu. Kulezi ezingu-3 kuphela ezingakuncedisa ukuthi ubone uJesu, zinengi kodwa ngithi nje ezingu-3 ongazenza ezingabhadalelwa imali. Number 1, zinikele ngokugcweleyo kuKristu, total surrender of your life to him. Zinikele ngokugcweleyo kuKristu. Nxa ufuna ukubona izimanga zakhe, kholwa ukuthi uJesu uyasindisa, kholwa ukuthi uJesu ulamandla. Number 2, accept that you are powerless and he is all powerful. Vuma ukuthi wena kawulamandla, yena ungumnini mandla wonke, akulamumo omehlulayo, kumele ukukholwa
kukholwe khona lokho ukuthi xa uncedise empilweni yakho. Number 3, talk to him every day. Khuluma naye insuku zonke ngomthandazo. Number 1, ngeBible study. Number 2, ngemeditation, ukunakana ngaye lokuhlabela ingoma zokukhonza. Khuluma noThixo umngane wakhe, umbona ngomthandazo, ukhuluma naye ngomthandazo, ukhuluma naye ngeBhayibheli, ukhuluma naye ngokunakana ngaye imeditation, ukhuluma naye ngokuhlabela ingoma. Nxa ungakhuluma laye uzaba lenkambo laye empilweni yakho, uzabona okuhle loba kunzima. Uthixo akwenzele kahle nxa uzinikela ukubana umbone ube lenkambo loJesu empilweni yakho. Impilo yakho ayisozisalifana, kasikhuleke nini. Baba osezulwini, siyakubonga Nkosi ngaleli thuba. Sicela ukuthi usinike inkambo loJesu. Abanye sesihlala kwesikhathi eside echurch, sicela usinike inkambo loJesu. Sifunde ukukhulumisana naye ngomthandazo, ngeBhayibheli, lokucabanga ngaye, lokuhlabela, lokuzinikela ngokugcweleyo ezimpilweni zethu ukuze sibone izimanga zakhe. Sithungamele ubusela abanye abakwamukelayo namhlanje abazinikelayo, baphathise ngoJesu yakhuleka. Amen.